Document not connected. Bara vel, sko. What? Ok, já, ekki. Resume game. Það er kannski svolítið hátt í þessu. The guys behind this are pros. We're not even packing silence. Drainage ditch will give us some cover. Ég er náttúrulega Zero í Rainbow, sko. Sam Fisher. Já, spil. Sounded like Katusha's. Það ekki líkir, eða? He's right there. I'm on it. Heyrist það mikið í þessum leik, eða? Everyone spread out and keep searching. Þetta náttúrulega Sam Fisher í Rainbow Six. Þarna Zero, hverjum? Það heyrist ekkert í leiknum. Akkur fæ ég upp að það heyrist í leiknum. Ertu alveg viss? What? Nennir að athuga á Twitch hvort það heyrist. Ég veit ekki hvernig ég á að... Bíti. Er ekki kannski að vera með þetta. Audio output. Svona örugglega. Núna heyrist það ekki. Það heyrist í YouTube. Ok, neina að tekka TikTok aftur. Ætti að heyrist, ég var að breyta. Það væri monitor. Flott. Það virkar. Það virkar þetta allt. Ég glemdi bara að setja monitor og output. Já, það er náttúrulega nýr Netflix þáttur að koma með Splinter í dag. Okay, all clear. Quick, give me a boost up. Þannig að Ubisoft er eitthvað að auglýsa það og gefa þessa tvo leiki. Já. Hostiles, grab cover. Copy. It's one friendly, two hostiles. You take the one on the left, I got it. Já, gangi vel. Hey. Yeah. Get the camera going. Bravo Company just back to Corporal. They're bringing him down now. Good. Let's get that Yeah, camera just give me a going. second. They need to get... Hey, come on. He's bleeding out, but he's not going anywhere if they're blocking combat. I'll stabilize him. You take out the chain. All right, Fake. Good luck.
some damage. Operate the special effects. All right, as soon as you're way. Yep. Alright, sit tight, kid. I'm gonna get you some help. Friendly. You know how to disable that thing? I'm working on it. How's the kid? Don't ask. Charlie, we're in. All right. All you need to do is disable the voltage oscillator and disrupt the competing signal. Just hold still. No talking, okay? Charlie, how about an on-off switch? Do you see a blue button? Yeah. Hit it. What are you saying? What are you telling me, buddy? What are you telling me? Camera's offline, Vic. You can't stop the blacklist. Grenade! Word of a stunning attack on the massive U.S. military installation on the island of Guam. The deadliest strike on a U.S. base since Pearl Harbor. A group calling themselves the Engineers has claimed responsibility. The Blacklist. The Blacklist. America. This is the Blacklist. The Blacklist. One new attack every 7 days. We have one demand. You have soldiers in 153 countries. Bring your troops home. Your troops home. Now. Or every week, we will attack you. We will not negotiate. You will not stop the Blacklist. You have 7 days until the next attack. The choice is yours. We are the engineers. We are the engineers. What's our status? Paladin 1 and the 4th Echelon team are ready, Madam President, but we can't locate Mr. Fisher. His friend is fighting for his life. Find Victor Cost, you'll find Sam. Hundreds dead in Guam, a countdown to more attacks targeting America. The world is looking for answers, Mr. Fisher, and I don't have any. 4th Echelon needs to find them, and it can't do that without a leader. It's distro, Vic. One of Vic's men comes with me, no questions asked. You can have Charlie Cole. And Grimm's daughter has recruited one of the CIA's best for mission support.
Isaac Briggs. And Grim is out. She didn't want you on this mission either. Sorry, Sam, that's a non-starter. Nobody works better with you than she does. Welcome to 4th Echelon, Mr. Fisher. It's pretty sweet, right? First time in a plane. No? How deep are we with this engineers organization? Nothing yet. Briggs and our contacts are isolating probable candidates. Yes, What about get the it. names? American Freedom, American Blood. Potential attacks, each with a timer. We got 5 days before American consumption. And counting. We're running analytics to find the target locations as we speak. I'll get you up to speed on the plane. Prototype military transport. Loaded with custom modifications. Armor. Ok. Lottaðin krassaði bara. Frábært. It's pretty sweet, right? First time in a plane. No? How deep are we with this engineers organization? Nothing yet. Briggs and our contacts are isolating probable candidates. What about the names? American Freedom, American Blood. Potential attacks, each with a timer. We got 5 days before American consumption. And counting. We're running analytics to find the target locations as we speak. I'll get you up to speed on the plane. Prototype military transport. Loaded with custom modifications. Armory, infirmary, holding cell. Every resource that you'd have on the ground. Fully mobile. Yeah. It's like the good old days. Problem, Briggs? Just got my subdermal radio put in. Felt like someone used a jackhammer. This puppy makes Air Force One look like a paper airplane, hey Sam? Do you want to discuss potential upgrades? Later. Walk me through this. News and internet data mining, predictive analytics, photo and video forensics. Plus backdoors into foreign ELIN systems and facial recognition integration from the CIA, NSA, DCS, FBI. All in real time. This is what you were bragging about? The SMI? Strategic Mission Interface. We've made significant improvements since the early system Charlie worked on. I'll let him get you up to speed. Best thing is, you can control everything from right here or from your OPSAT when you're on the ground. Impressive. Okay, well, let me know if you need anything. I'm gonna check out my new digs. Thanks, Charlie. Hey, Sam, almost forgot, your OPSAT. New and improved. It's sort of like your SMI Lite when you're on the ground. Data transmissions, drone controls, scanning. Gotcha. All you gotta do is slave it to the SMI, do a couple of calibrations, and you're good to go. Thanks, Charlie.
protester outside a U.S. military installation in Ansbach, Germany, was shot and injured this morning by sentries and thought the man was a possible threat. Gunter Schmidt, 34, was hit twice in the leg as he approached the base's front gate, despite repeated warnings to stop. U.S. bases around the world have been on high alert following the so-called Blacklist attack. What do we have in Benghazi? My contact is at a CIA safe house. They've detained a subject with intel on Guam, but no one gets to ask questions until they're done with him. How'd they nab him? They didn't. He just walked in their office. Look, how do we know he isn't some psycho with a sick sense of humor? There's something you're not telling me? Dude's name is Andrei Kobin. Does that mean anything? Sam. Whoa, wait. We know this guy? What we need to know is what would make a wanted arms dealer turn himself into the CIA right after Guam. All due respect, why don't we just leave the interrogation to the CIA? You can forget the company man bullshit, Briggs. You're on our team now. Understood. Am I missing something? He's our only connection to the engineers. We're not trusting this to someone else. Who is Andrei Kobin? Andrei Kobin pretended to kill my daughter to give someone leverage over me. Whoa. How is he even still alive? Good question. What's our move, Sam? Show me the safe house. Really? No, that's a bad neighborhood. I know, weird, right? Because usually the CIA tries to keep their Middle East ops super obvious. Focus. Your best approach is through the bazaar here. You give the signal my contact departs the safe house, it'll be a clear run at Kobin. It always looks easy on a screen, Grim. To be clear, Sam, we are talking about an extraction, not killing him. You're up. Show me viable positions for Overwatch. Best sight lines are here and there. Looks good. Grab a suppressed sniper kit. Am I providing cover or am I taking out a target, sir? Charlie, rustle us up some transport, would you? Somebody have blends, panel van? You got it. You didn't answer my question, Sam. You just worry about a viable spot for exfil. Something here. Everyone clear? Let's make this prep quick. Flight deck, we are go for Benghazi. Grim says you gotta keep Kobin alive, so it's nothing lethal. Recommended gear starts with smoke and flashbangs, not frags. Af hverju eins og að soundið sér til þessum? Það til þessum. Nei, það þrisvarsinnum. Hvað í gangi? Ok, allt í einu komið núna samt í hérna leik. Okay.
Grim, give me a sit rep. We've got a problem. I've been pinging my contact since you got on the ground. He isn't responding. Briggs, you have a visual in the safe house. I just got here. It doesn't look good. I'm seeing militia all over the plaza. I'm entering the plaza. Militia's blocking the front door access. Sam, you need me to change position? Meet you on the ground? Get eyes from the southwest corner of the plaza. Copy. Moving now. Grim, keep trying to reach our contact. Let me know if you get through. Copy. Can I help you? Bathroom, you got one? In the alley. Shukran, Habibi. Any update from your contact? Negative. Militia's everywhere, Sam. Told you this would get messy. Briggs, status. Still moving, Sam. I'm seeing a lot of militia down there. Might get loud. We'll keep it quiet as long as we can. Moving to the side entrance. So... Yeah, skinny. Hvað áttu að gera? Ég aðeins að laga hérna eitthvað drasl. Ég ekki að finna, jú, hérna tools. Svo... Yes.
Efninskip, sjá, ég á eitthvað að finna eitthvað gaur og handtakan, eða svona. True. Too much trouble, especially loudmouth Americans. And with me, I think I did something to my back. Got too heavy for you? You tried carrying Mr. Fat-Ass USA down all those stairs. All right. Stop complaining. Asshole. دلوقتي كويسة شوي وكده على ما اعتقد كويسة تقريبا انا فهمت هيظبط ازاي. بتعمل ايه ورا؟ انت بتخرب التلفزيون. عاوز تعمل كده؟ لا انا عاوز اتفرج على التلفزيون. مش عارف احنا وصلنا هون قد ايه. نصلح التلفزيون. Charlie, found a flash drive. Sweet. I'll scrub it for leads on the engineers. Let you know what I find. Damn. He's got multiple targets ahead. One on the balcony. Is there viable stealth approach? Go into the room to your right. Out the window and traverse the ledge. Nice work. Oh shit! Don't do anything stupid. Já, ég meina ég verð að restarta þessi mission, ég get ekki að sjá mig hérna, halló. Grim, give me a sit rep. We've got a problem. I've been pinging my contact since you got on the ground. He isn't responding. Briggs, you have a visual in the safe house. I just got here. It doesn't look good. I'm seeing militia all over the plaza. I'm entering the plaza. Militia's blocking the front door access. Það er svo dimmt, það sést ekki. Já, en það er þetta Splinter Cell. Grim, keep trying to reach our contact. Let me know if you get through. Copy. Can I help you? Bathroom, you got one? In the alley. شكرا حبيبي. Veist ekki hvað Splinter Cell er eða? Any update from your contact? Briggs, status. Still moving, Sam. I'm seeing a lot of militia down there. Það er Zero í Rainbow Six. Það er sömu gleru, hvað er það? Sjö, gleru. Hann heitir Zero í Rainbow Six. Hann heitir Splinter Cell í Splinter Cell. Sam Fisher. Þetta er basically bara Sam Fisher. Hann heitir bara annað í Rainbow Six. Leikurinn heitir Splinter Cell og hann heitir Sam Fisher. USA down all those stairs. All right. Stop complaining. Asshole.
Það voru að koma nýjir þættir á Netflix með þessum animated held ég. Ekki leikið. Heldur animated TV shows Splinter Cell bara kom út í dag sko á Netflix. Wait a minute! Who are you? بتعمل ايه ورا؟ انت بتخرب التلفزيون. عاوز تعمل كده؟ لا، انا عاوز اتفرج على التلفزيون. مش عارف احنا هنضل هون. Hann sá mig alveg ekki. What the hell? Throwing flashbang. Veit. Nothing here. Flashbang, já. Grim, give me a sit rep. We've got a problem. I've been pinging my contact since you got on the ground. He isn't responding. Briggs, you have a visual in the safe house. I just got here. It doesn't look good. I'm seeing militia all over the plaza. I'm entering the plaza. Militia's blocking the front door access. Svona það ég með Splinter Cell Redeem Get svona eyes from the dot sko. southwest corner of the plaza. Eitthvað Going 6 eða eitthvað. Grim, keep trying to reach our contact. Let me know if you get through. Copy. Nei, ætti ekki að gera það. Can I help you? Bathroom, you got one? In the alley. Þetta eru ekki bara sama nafn sko. Shukran, Habibi. En já, það er kona í þessu leikandi. Ekki svo í það. Contact. Negative. Briggs, status. Já, þetta er kona. Seeing a lot of militia down there. Might get loud. We'll keep it quiet as long as we can. Move into the side entrance. I hope he enjoyed his last one. If he'd stayed home like he should have, he'd get to have plenty more. Instead, he came here. You get between the boss and something you want, odds are you will end up dead. I'm sure this guy didn't want to defend that gutless coward Corbin either. If we could ask him, he wouldn't be dead. If we could ask him, he'd probably agree. Aren't you the funny one? How long do we wait out here? As long as we have to. We watch the exits. Anyone fucks with us is shot. No questions. Or prisoners. Too much trouble, especially loudmouth Americans. I something to my back. Gun too heavy for you? You try carrying. Getur fundið, held ég, Splinter Cell dótið í Lumia dótinu. Eitthvað going dark eitthvað. Ooh, peek under. Heyrist ekkert í leiknum núna? Það heyrist ekki. What the hell? Vel viss að. Ha? Það heyrist ekkert í leiknum. Það heyrist ekki í þér.
Ertu með að mjúta? Hljóðið bara hvarf. Hello? 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 Speed and caps lock. Okay. Nikita, do you hear the game? Oh. Hann krassaði aftur. Oh my god. Það grínast það. Það er annars getur sem að krassar. Það heyrist ekkert hljóð. Ekki mér heldur það. Hello. Heyrir í mér eða? Verður að laga? Ok, en heyrir í mér eða? Heyrist núna, leiknur líka. Flott, það er örugglega bara eitthvað. Briggs, status. Verður að gerast. Still moving, Sam. I'm seeing a lot of militia down there. Might get loud. We'll keep it quiet as long as we can. Moving to the side entrance. Too much trouble, especially loudmouth Americans. And with me, I think I did something to my back. Gone too heavy for you? You tried carrying Mr. Fat-Ass USA down all those stairs. All right. Stop complaining. Asshole. Så fucking heimskur sko. Hei, það er þetta með uslunni en alltaf.
One on the balcony. Is there a viable stealth approach? Go into the room to your right, out the window and traverse the ledge. Nice work. Jæja, restart. Ég ætla ekkert að... انا هروح القي نظرة أخيرة واشوف لو فاتتنا حاجة هناك ولا ايه. مش لازم تيجي معايا. انا وحدي. روح شوف مباراة يكونوا مش هتتعب. Damn, you've got multiple targets ahead. One on the balcony. Is there a viable stealth approach? Go into the room to your right, out the window and traverse the ledge. Nice work. New game. Það þetta síðan 2013 sko en... Jú, ég var svo sem að fá hann frýtt sko. Nei, hvað þetta? Þetta bara Splinter Cell. انا هروح القي نظرة أخيرة واشوف لو فاتتنا حاجة هناك ولا ايه. مش لازم تيجي معايا. انا وحدي. روح شوف مباراة يكونوا مش هتتعب. ماشي. مش محتاج ليه. Hey! Multiple targets ahead. One on the balcony. Is there a viable stealth approach? Go into the room to your right, out the window and traverse the ledge. Nice work. Nei, ég ekki hlý í dag sko. Ég að byrjaglaða þrjú. مش شايف شيء. مفيش حاجة حصلت. Okay. Þetta virkar sant? Þannig að þetta bara þetta nýju þáttanir sem eru hérna Netflix. عاوز تعمل اي بعد نخلص هون. مش عارف. نتعشى. الرجل اللي معها حلم الDVD في السوق لسه جايوله الشهون دلوقتي. نقوز منها حاجة تصفران عليها؟ أكيد. بس اختار أنت. حاجة تكون فيها حركة. ممكن أي حاجة ما عنديش مشكلة. اعتقد انها تبقى ليلة طويلة. Þessi gaurar tala kínversku? Nei, þetta eru gaurarnir að tala arabísku myndi ég halda.
Sam? Any sign of our contact? Can't confirm. Roger that. You get anything out of your prisoner? Yeah. Yeah. No, nobody's come looking yet. Hey, hang on one second. ليش عم تعمل هيك؟ سمير شغلك انت وانا بعمل شغلي. What the fuck is this piece of shit? I'm working with idiots here. We didn't get anything else. You didn't want to talk. Yeah, they're searching the rest of it now. No trouble. طلع من هونيك على الشباك. Það spurningi, hvernig í fjandanum er ég að fara hann inn? Það sem nokkuð sjá mig. I'm hearing things. Það verður sneaky, duh. Það er bara hann er fyrir, sko. En ef ég gerir bara... Ég kann ekki einu sinni að vera... Skjóta hann bara. Má ekki skjóta hann. Þá tapa ég achievements. I must have imagined that. Fuck! Thought I heard something. Whoops! I'm in position, Sam. Any sign of our contact? Can't confirm. Roger that. Holy shell. Ekkert eðlilega mikið shell þarna. No, nobody's come looking yet. Hey, hang on one second. ليش عم تعمل هيك؟ Okay. شغلك انت وانا بعمل شغلي. انا اللي دبرت لك هالشغل يا بخشي. I'm working with idiots here. We didn't get anything else. You didn't want to talk. Sure. Yeah, they're searching the rest of it now. No trouble. طلع من هونيك على الشباك. قنبلة اتحركوا. شو؟ I see smoke. قنبلة. وقفوا الضغط. Kannski virkar ekkert rosalega mikið að vera með fucking smoke grenades. Roger that. Ok. En ef við teysum þetta liðum. Sjá.
this come looking yet. Hey, hang on one second. noise mega þennan gaur. ليش عم تعمل هيك؟ تعمل شغلك انت وانا بعمل شغلي. انا اللي دبرت لك هالشغل يا بخشي. Svo ætlum við að teysa þennan. We didn't get anything else. You didn't want to talk. Yeah, they're searching the rest of it now. No trouble. طلع من هونيك على الشباك. Stand by! Shooters over there! Stay here! Holy hell! Þetta verkar ekki. Új, Jón Gnar, Arda Gísli, takk fyrir 24 rósir, sko. Roger that. Við lefti ömulegur í þessu leik. Ég var bara að byrja á honum, sko, þannig að, þú veist, ekkert skrítið. Ok. Locked. Ok, nú allan að myrkur. You got anything out of your prisoner? Yeah. No, nobody's come looking yet. Hey, hang on one second. ليش عم تعمل هيك؟ تعمل شغلك انت وانا بعمل شغلي. انا اللي دبرت لك هالشغل يا بخشي. I'm working with idiots here. We didn't get anything else. You didn't want to talk. Yeah, they're searching the rest of it now. Új, takk fyrir 22 fingerheads. Gerði þetta ekki neitt, eða? Veitu. Var hann inn í þetta herbyggja þarna? Það er bara geggjað, sko. Hvað er þetta að horfa þangað? I'm in position, Sam. Líklega mánudaginn. Já, sunnudaginn. Já, ekkert að vera að stríma núna, sko. Hvað er best að gera án þess að drepa það? Ok, sjá bara hvað gerist. Skemmt þér. Takk fyrir. Svo leiðis. Við gerum ekki neitt í smástund. Hvert fara þær? Þið bara þarna allan tíman, eða? Já, ég ætla að slekka ljósi líka. Þeir eru 4 gaurar, sko. I thought I heard something. Nei, við hendum þessu núna út. I must be hearing things. Sure. Ok. Hann alltaf sér mér núna. Flott. I'm in position, Sam.
sign of our contact? Can't confirm. Roger that. You got anything out of your prisoner? Yeah. Yeah. No, nobody's come looking yet. Hvar að ég slaka á ljósin? ليش عم تعمل هيك؟ تعمل شغلك انت وانا بعمل شغلي. انا اللي دبرت لك هالشغل يا بخشي. Er ekki hægt að slaka á ljósin í þessu? We didn't get anything else. He didn't want to talk. Yeah, they're searching the rest of it now. No trouble. طلع من هونيك على الشباك. Ég veit bara ekki hvernig að sko að koma öllum út úr Bíddu. Við ætlum að henda þessu út. Ó nei. Ó nei. Ó nei. Akkur er þessi gaur að gera þetta? Skjóta ljósin, þá náttúrulega sjá þeir mér og heyra í. Can't confirm. Roger that. En ég held sér komið með plan. You got anything out of your prisoner? Yeah. Yeah. No, nobody's come looking yet. Hey, hang on one second. I'm in position, Sam. Any sign of our contact? Can't confirm. Wow. Roger that. Hvað er þetta? Æi! Rítrallæst töpa. Ég var að henda grensu bara hérna. Any sign of our contact? Can't confirm. Roger that. En hvernig sett ég á þessu night vision goggles? Oh, nice. Ríðilegt. F. You got anything out of your prisoner? Yeah. Yeah. Hvað er þessi gaur? Bíddu, hvað er í fokkanum með þessi gaur? ليش عم تعمل هيك؟ تعمل شغلك انت وانا بعمل شغلي. انا اللي دبرت لك هالشغل يا بخشي. Working with idiots here. We didn't get anything else. He didn't want to talk. Yeah, they're searching the rest of it now. Nei, holy timing, sko. I'm in position, Sam. Any sign of our contact? Leið og ég fór. Roger that. Það bara búm. You got anything out of your prisoner? Yeah. Yeah. No, Sko. nobody's come looking yet. Nei. I'm in position, Sam. Any sign of our contact? Can't confirm. Roger that. You got anything out of your prisoner? Yeah. Yeah. No, nobody's come looking yet. Hey, hang on one second. ليش عم تعمل هيك؟ تعمل شغلك انت وانا Sko, بعمل شغلي. stikkin á smekir. هالشغل يا بخشي. Working with idiots here. We didn't get anything else. He didn't want to talk. Yeah, they're searching the rest of it. Svo fatt hennan út. No trouble. طلع من هونيك على الشباك. Fyrir við inn í þetta herbyggi.
Nú er bara spurning. Þetta er alltaf að koma. Við náum þessu. Þessi er allan að koma þangað. Já, okay. Já. I'm in position, Sam. Þetta virkar ekki. Can't confirm. Roger that. Vinna 1 mission, já. Það svolítið þannig, sko. Þetta byrjaði nú helviti vel, sko. Nobody's come looking yet. Hey, hang on 1 second. ليش عم تعمل هيك؟ تعمل شغلك انت وانا بعمل شغلي. انا اللي دبرت لك هالشغل يا بخشي. Working with idiots here. استنى، سمعت صوت حدا. مين يفكر يقتحم مكان بالشكل ده؟ Working with idiots here. شو؟ Ég er að spila Splinter Cell. Hey, jó! Akkur er þessi að fara þangað? Farðu bara all in og drefta alla við að kirkja á. Ég á ekki að gera það. Þá tapa ég achievements. Nobody's come looking yet. Oh. Hey, hang on 1 second. ليش عم تعمل هيك؟ تعمل شغلك انت وانا بعمل شغلي. انا اللي دبرت لك هالشغل يا بخشي. Working with idiots here. We didn't get anything else. You didn't want to talk. ايه ده؟ Yeah, they're searching the rest of it now. No trouble. طلع من هونيك على الشباك. I'm in position, En þá verður það stealthy. Any sign of our contact? Can't confirm. En þá verður það... Ég verð að ná þessu basically á þess að drepa neitt. Yeah. No, nobody's come looking yet. Hey, hang on 1 second. ليش عم تعمل هيك؟ تعمل شغلك انت وانا بعمل شغلي. انا اللي دبرت لك هالشغل يا بخشي. Working with idiots here. We didn't get anything else. You didn't want to talk. Yeah, they're searching the rest of it now. No trouble. طلع من هونيك على الشباك. Krass, ert það fucking grínast eða? Þetta er ekki hægt.
Ég er alltaf að krassa fucking leiknum. Þetta er í þriðja skíti að krassa það. I'm in position, Sam. Any sign of our contact? Can't confirm. Roger that. Vill þessi sko. You got anything out of your prisoner? Yeah. Yeah. No, nobody's come looking yet. Hey, hang on one second. ليش عم تعمل هيك؟ تعمل شغلك انت وانا بعمل شغلي. انا اللي دبرت لك هالشغل يا بخشي. I'm working with idiots here. We didn't get anything else. You didn't want to talk. Yeah, they're searching the rest of it now. No trouble. طلع من هونيك على الشباك. شو؟ Oh. Þetta er ekki internetið mitt sko. Any sign of our... I'm in position, Sam. Any sign of our contact? Can't confirm. Þetta er bara leikurinn sjálfur sko. Þessi leikur ekki tengdur netinu sko. Þinn afsakanir. Akkur ætti leikurinn að krassa og ég veit ekki alveg akkur ætti að krassa. We didn't get anything else. You didn't want to talk. Yeah, they're searching the rest of it now. No trouble. طلع من هونيك على الشباك. Hann er að fara að sjá mig. I'm in position, Sam. Any sign of our contact? Can't confirm. Ubisoft. Roger that. You got anything out of your prisoner? Yeah. Yeah. No, nobody's come looking yet. Hey, hang on one second. ليش عم تعمل هيك؟ تعمل شغلك انت وانا بعمل شغلي. انا اللي دبرت لك هالشغل Já, ég fekk 2 fyrir það. Eitt síðan 2005, eitt 2013. We didn't get anything else. You didn't want to talk. Og Yeah, they're searching the rest of ég it. get gefið No trouble. طلع من هونيك على الشباك. það líka. Fekk líka eintök til þess að gefa. Kefði mér. Langaðir í hennar leik eða? أنا حاسس بملل. Hann gæti kannski fyllt giveawayinu núna sem að er. Veit ekki hvernig á að gera þetta sko.
Við getum náttúrulega allt. Og allt. En ég veit ekki eins og það er svo sem alveg allt í lagi að marka kynningarinn líka. Hann ekki einn. Já. Já, það var svona pælingin að láta fylgja bara. Ja, þú kemur ekki. Okay. I'm in position, Sam. Any sign of our Ég veit ekki hvað ég gera eftir þetta fucking drasl. Roger that. You got anything out of your prisoner? Yeah. Yeah. No, nobody's come looking yet. Hey, hang on one second. ليش عم تعمل هيك؟ تعمل شغلك انت وانا بعمل شغلي. أنا اللي دبرت لك هالشغل يا بخشي. Working with idiots here. We didn't get anything else. You didn't want to talk. Yeah, they're searching the rest of it now. No trouble. طلع من هونيك على الشباك. Out of marks. I need to get my ears checked. مين هون؟ Ekki sá að mig. Jó. Fuck! I'm in position, Sam. Ok, kannski virkaði þetta eitthvað til að fá það til þess að labba eitthvað betur, meira, eða þú veist. Ég hefði verið lengur búinn að ná þessu missioni, ég ætti ekki. Yeah. No, nobody's come looking yet. Hey, hang on one second. ليش عم تعمل هيك؟ تعمل شغلك انت وانا بعمل شغلي. أنا اللي دبرت لك هالشغل يا بخشي. Working with idiots here. We didn't get anything else. You didn't want to talk. Yeah, they're searching the rest of it now. No trouble. طلع من هونيك على الشباك. I must have imagined it.
Ég voru að vinna, gefa við. Okay. Sticky noisemaker. Sure. Everyone search for him. Everything good? Nothing here. Okay. Oh shit. Akkur get ég ekki fucking... I'm in position, Sam. Any sign of our contact? Can't confirm. Það verður bara að láta banana ekki vinna. En, sástu þetta? You got anything out of your prisoner? Yeah. No, nobody's come looking yet. Hey, hang on one second. ليش عم تعمل هيك؟ تعمل شغلك انت وانا بعمل شغلي. انا اللي دبرت لك هالشغل يا بخشي. Working with idiots here. We didn't get anything else. You didn't want to talk. Yeah, they're searching the rest of it now. No trouble. طلع من هونيك على الشباك. I heard something. Spread out and search. Nothing on this side. المكان امان هنا. استمروا. ما فيش حاجة هنا. Find anything? Nothing here. ده مش موجود هنا. تحركوا. Þetta grínast! Komið þessum aftur! ما فيش حاجة هنا. Nei, þið fara. Let's go.
Farðu líka. Nei. Dude. Oh shit. Kallinn líka hver. Svo, þú veist, náðuðis borðið og ég veit að þú ert settur á öndanum þannig þið þurrkaði sveituna og reyndu að vinna þetta borð. Þetta var ekkert eðlilega nálægt, sant? Var hann bara byrjaðar eftir að gera þetta, það er blöð. En ef við smóka núna bara... Af hverju ætti að vita að ég sé það inni? Ok. Ég þarf að byrja á að stikkinóta tvisvarsinnum þannig að þeir fari Yeah, they're searching the rest of it now. No trouble. طلع من هونيك على الشباك. Ok, þetta virkaði ekki vel. Þetta er ekkert eðlilega lélegur í þessum leik, hættu þessu, kjaftaði. المكان أمان هنا. استمروا. ما فيش حاجة هنا.
En að pissa. Ég er ekkert búinn að vera í 2 klukktíma saman borðið. Einn og hálfa, nei. Ég er búinn að vera svona hálftíma að þessu. Þegar alltaf búið að krassa nokkru sinnum og eitthvað. You got anything out of your prisoner? Yeah. Yeah. No, nobody's come looking yet. Hey, hang on one second. ليش عم تعمل هيك؟ طب ايش شغلك انت وانا بعمل شغلي؟ انا اللي كتبت. Takk fyrir awesome. Working with idiots here. We didn't get anything else. You didn't want to talk. Yeah, they're searching the rest of it now. No trouble. طلع من هونيك على الشباك. Holy crap! Já, hún er búinn að krassa fyrir sinu, sko. Þetta er allt að koma. Ég er komin hingað og búinn að fá á, þú veist, ég er búinn að fara þangað, en ég gat ekki releasa þeim að því að ég er svo langt, þeir eru svo nálægt eða eitthvað. Gat ekki eitthvað rescue honum. Jæja, hann ætlar að pissa, kemur samt ekkert út úr. Sko, já, en leikurinn er bara að segja að þú veist lélegur í þessu leik, og lélegur í þessu leik, að þeir vilja ekki að þú spila leikinn. Reyndar. Gæti alveg verið, sko, en já. مين هو؟ Someone's over there. Ég held ég hefði sett hann á vitlausan stað, sko! Í hurðina! Roger that. You got anything out of your prisoner? Yeah. Yeah. No, nobody's come looking yet. Hey, hang on one second. ليش عم تعمل هيك؟ طب ايش شغلك انت وانا بعمل شغلي؟ انا اللي دبرت لك هالشغل يا بخش. Working with idiots here. We didn't get anything else. You didn't want to talk. Yeah, they're searching there. I'm in position, Sam. Any sign of our contact? Can't confirm. Roger that. Já, það er bara svoleiðis. You got anything out of your prisoner? Yeah. Yeah. No, nobody's come looking yet. Hey, hang on one second. ليش عم تعمل هيك؟ طب ايش شغلك انت وانا بعمل شغلي؟ انا اللي دبرت لك هالشغل يا بخش. Working with idiots here.
We didn't get anything else. You didn't want to talk. Yeah, they're searching the rest of it now. No trouble. طلع من هونيك على الشباك. مفيش حاجة. ليش؟ Voru bara að vinna giveaway. Veist hvernig væntarar fleiri giveaway inn í fleiri giveaway. Paldi, hversu stór leikur það er giveaway? 5 subs, 2 leikir. Og ekkert eðlilega stór leikur. Ok, ég veit hvað ég ætla að gera. Ég ætla að fara hérna. En ég nái að henda út. Hello, I'm doing good, Mariola. How are you? Ekkert. Jú, þeir allir fannir. Let's go. I'm also doing great. Nice. Sjáðu! Fucking ekkert eðlilega góður í þessu leik. Drullaðir út! Það er ekki þetta. Hljóðu var hinum minn. Æ, á krassar hann alltaf bara. Þetta er fucking grínast það. Fine. The game is always crossing. Einhver er akkur svona grátt VIP höður. That's cool? No, it's not cool. It's not cool that my game's is crashing. I'm in position, Sam. Any sign of our contact? Can't confirm. Roger that. Ok, ég ætla að prófa að gera eitt. Snæðan fyrir að noise-makea út, ætla ég að smóka út. We didn't get anything else. You didn't want to talk. Yeah, they're searching the rest of it now. No trouble. طلع من هونيك على الشباك. Það lappa svona hægt, maður. Do you stream every day or on set schedule? I stream when I can. Úff, ég var næstu búinn að opna hurðina bara. Because I'm on night shifts and stuff. I can't stream always on schedule. But I have a schedule. Monday, Wednesday, Friday and Sunday. But I can't always make it to that schedule. So
Nice. Myndirðu samt stríma ef þú værir ekki lögga alltaf dag? Myndi ég samt... Hvað meinarðu? Myndirðu samt stríma ef þú værir ekki lögga alltaf dag? Ég skil ekki. Hvað meinarðu? Myndi ég stríma alla daga ef ég væri ekki í vinnunni? Meinarðu það? Thank you for the follow on Twitch. Ég myndi stríma bara þessum venjulegu döður, sko. Ég hafa mér líf líka, sko. Hvar er þessi gaur? Fjórði gaurinn? Er hann hérna? Jú. Ég með fjölskyldunni mín. Ok. Það segja það allir. Já. Shit. Ekki komið gæinn. Að þú ert einhver member eða eitthvað, að þú ert að gefa eitthvað gifts og eitthvað. Ég veit eitthvað í burstu! Dude! Akkur er bara farin þangað, fucking... Já, drullaðu þér ánga, maður! Seriously, yeah. No.
Þessi eitthvað full force en engin annar. Okay. ايه ده؟ Nee! I'm in position, Sam. Any sign of our contact? Can't confirm. Roger that. You got anything out of your prisoner? Yeah. No, Bella bagate. Hey, hang on one second. ليش عم تعمل هيك؟ تعمل شغلك انت وانا بعمل شغلي. انا اللي دبرت لك الشغل يا بخش. Working with idiots here. We didn't get anything else. You didn't want to talk. Yeah, they're searching the rest of it now. No trouble. والله من هونيك على الشباك. Hey. Kannski nefnir að teysera þennan gaur. Eitt Galaxy, eitt giveaway entry. Það er hér. Ekki? Hann fer að pissa, sko. Alheimurinn kostar $100, ok, eitthvað sem kostar $6. Já, rós kostar $6. Nei, það kostar 1 cent eða eitthvað. Jó, akkur þarf ég að loka til þess að hann Let's go. Ja, okay. Þá ætla ég að ég ætla fyrst að velja þá alveg, svo. Þetta er allt að gerast. Ég er að heyra ykkur það.
Eitt sleik geoentry. Ef það kostar $6. Já. Ok, þetta virkaði ekki, þannig að við ætlum að henda smjúg. Við ætlum að henda smók bara... Nei, svona. Unbothered bara. If we smoke. Ok. Kannski þarf þetta að vera eitthvað nær þeim. Þeir eru fucking blindir. Ekki koma hingað. Ekki koma hingað inn. Já, ef að sleik kostar $6. We're going in position. Spread out and look. We've got company. استمروا. ما فيش حاجة هنا. Give it. Hey, Nú ætlum við að trakta þennan gaur. Sleik. Já, það kostar rúlega pottet $6. Einn sleik. Ef að þú veist ekki að 20. En takk fyrir þetta.
استمروا. مفيش حاجة هنا. Nej! Hjärta fucking grinnast! Fucking helviti! Nice work securing the package. Roger that. It's not him. You confirmed Coben was in here, Briggs. Right place, right build. I assume, I sir. make assumptions when I'm on the ground. Clear? Djöfullinn maður. Contact's been made. He's dead. Right now. Got more militia en route to Ég þarf að teka á. sir. Alright, I need options. Now would be good. Give me a minute. Oh yeah, it's all me, baby. Pass the phone through the OPSAT. I can hack this cheap bootleg crap easy. Alright, Charlie, I'm patched. Okay, yes. Come on, Charlie. Done. Wow, there is a lot of Ég freaky porn on drap here. einn gaur og var fucking detective, þannig ég búið basically bara ekki að fá nein achievements hérna, Not sko. good. It's a police station. Briggs, prep for fast evac. Roger that. Enemy transport dropping hostiles, at least a dozen. Moving now. I'll cover your exit. Ég er með eitthvað fucking oh shit. I'm uploading a shortcut to the police station. It'll be on your OPSAT. Roger that. Já, ok, ég ætla ekki að vera þarna, já. Spread out and search. Wow! Get to position now! Everyone, get down! In position! Got it! Got it! Over there! Ah, flott. Æ! Heyrðu, þetta var Zero og Regnboga, já, þetta er Zero. Hvað gerist ef ég sippa læna bara yfir? Er hann að fara að sjá mig eða? Já, ég er að fara að drepa hann.
Sáu þetta maður? Stealth knockdown. Eðlilega sexy. Spread out and search. Akkur var ég að taka þessar Jesus, loud weapon, þetta er bara allt loud fucking weapon sko. Af hverju There's nothing here. You seen Abud? He's not answering. I'd better look for him. Robert. Af hverju leita hann út eins og Zero í Linskin? Af því að þetta er Zero, nema bara í þessum leik. Ja, þú veist, Zero er Splinter Cell. Spread out and search. Looky here. Sure. I heard something. Let me see what that was. Kuss امي. Help me with this search. On my way. Þetta er bara í Rainbow Six, þá er hann gamall. Kuss امي. Wait, I think he's still alive. Hey there. I heard someone. I think he's over there. There! Throwing a grenade. Hann grensaði mig bara. Jó, ekkert Rainbow. Ekki í dag allavega. Næst. Sjá þetta. Krassaði leikurinn. Flott. Þessi leikur er geggjaður. Krassandi hægri vinstri. Það er bara flott. Ég þarf að vera að vinna. Það sjá.
Hvað þið segja mér hvað Gift Gallery Sjá sé ekkert hvað öll gifts eru Já. Edit, sjá. Þetta var klikkuð tímasetning. Já. Slay kostar jafn mikið á Rose bjániðin, sko. 20 entries. Ég sagði eða Slay kostar $6, þá er það 1 entry. Já, þú þarft held ég að senda Hartme til þess að virkja aftur þarna VIP-drasslið. Það verður það svona rautt held ég. En býta aðeins. Ég skal láta það hérna. Get ég ekki farið inn á bæðið mitt eða? Nei, hvað er það sem það svo? Ef ég gerir svona. Monitor live. Kom svo, þetta var að agnavega 1 entry. Já, til, að sjá. Real time performance. Ok, eða ekki. Ég held að hafir sent sko 20 cent eða eitthvað sko. Þannig að ekki með það sko. En já, ég þarf allavega að fara. Sjáumst. Þú ert með 1 entry. Ég skal skoða hvað 20 slay kostar venjulega. En við skulum skoða það annað bara. Ok. Við getum talið þetta allt saman. Svona 10 cent. Já, það kostar örugglega svona 10 cent. Eins og ég sagði. En já, við sjáumst á mánudaginn örugglega, eða sunnudaginn, ég veit það ekki. Eða föstudaginn, ég veit það ekki. Það er allt óákveðið hérna. En þannig að við sjáumst. Skoða það bara. Bless, bless.